school pon. Where we? Na oba bomadia kopa adwuma ye. And the asamfo fro na abre no. Stay tuned at here for more form of video family. Na those who are new way Tatiana new way and cowboy mama pa. Tatiana ni nyumbi. So adias here. Na coming from by way. Me man Akwaaba sronko pa. I might not be aboko there. For security reasons, you know. What the kasa na what the adwuma yi mo adwuma ni tin esane se ye nte ase ye begu obi adwuma so ati ase na mo asam no sane ate no ye beka ne pepepe na asam na asi a ene wo so wo siratifo se omofo omadwen kiremra e wo koma court so tobo kirem esane se ye wo mere pa sane be ye tifo betimi a kire omadwen ye na mate asam na se ye ede na asi sani awokano no kre mi obi a mi abra mi ko tertiary school pon na ekwan aya me fa so de ko me lectures na papa bi etwem na wo hwe papa ne ka odam na me nyobi a me hyeda nim class musa ba wo hwe ka na ye ka posh ka no ye posh na wo hwe no nso a wo ska na oyesa aya ebetwem sam se papa yi hwe me nso se ne awi ase akodri eni se ne ayede nkrofo ma ba ne ade etwa so na nukre ni nyame anim ne misro enti adakru bi de papa emehia no kwan so saa badakru bi de o approach me ena o si o ma me lift na me ka che ne so me da na se na metumi ananti akobe bi a me kokra enwa enti na eja eye ya no ndi o kan yo no tu ka no na akoso ache abre bia papa ensu me hia no enti na fa mi suro kra me nim se tena no otemi o se den yo enti one day bi de o hia me sa na o kan so o ma me lift na ndi ade asan kakra na me di me kan che papa ne se me sre no se wakwaji ni sika fibi no wenye sika ma na busa no kwa nyame anim wotimi ka sa che papa no se wakwaji ni sika fibi ai na misro se ni papa na sifa anopa wo be kasa wo college sa na osawo wow enti na afa hu ya ka me na me ka chense papa se wakwaji usika bi na sesesi ebu so ade misrew me yerenfo ba me mpese da achi bi de me be kwa akotwa so de me be ye usika misrew enti nko hu me kura emane mfrɛ mi bi ene jamaica ne sa ena me koe na sa time ni mu so me wie tertiary ane sa okay enti no didimu mama kopa adwuma Ghana ha so nim se ne adwuma petie ma bre mu ama ba akwa afrɛ me ama makokra me anim ye didi ma come interview ye didi nkomo ne ade ama chese yesi me mbe hwɛ nia adwuma ne ye ne dia boss na nkasa ti jama ba adwuma mu se mi be hia papa yi papa yi bebiye dan a oni akro be papa ya me ka kire ni se sebe wa kwaji sikafin a misuro ni nti o hia me amane nkasa me hu bia mi papa yi so ani bo manima se saada no ehuni eyi e ba me mu a me de kan asasem ni nti papa yi so se me se waji sikafin dia ene na adwuma mu ho Ontimi no nya adwuma. Ontimi ni nya adwuma. Wow. Ena se sisi ana amama ye basa. Adwuma so ma pa bre sisi a me konya adwuma we. Wow. Ena me si we di Okoman court. Mwa na muka asema eton krofo koma so. Eni omutim betumi aka bi ama me. Efutuo bia so meje. Mefa na me de beye adwuma. Na se mpo papa panyimu yi. Minim se o tie me mo na adwuma ne din mo ne din but omukasa minim se betumi ato no koma so ma asem ni nani right abusha we dia ya sum ochira abra na oko university na papa bi opie pe na papa ya be park ka opeso ne ne ko no kosi no o se onko dakro wo se akoso ache no ko bie na no ka che papa yi se papa se wanya usika fibia ko na nkodu usika eja me se wo tata me jaza wo sami anopa awi anwumre mi pie bia wanso na me beto wo janhwe so ema papa yi etu ne ka ni wo so koye adwuma okopa ye se wawie school obeye se adwuma wura no eye papa yi
papa ne say se watimi ebie na no aka say ne sika ye sika fidie ontimi ene ne nya adwuma abushia woni abayewa yi a edien na wo beye 0551 667755 0551 667755 0551 667755 and answer 0270 1919 971. Afrafo di kan wa homa so patcho wan na me ne ka say fro say na ka sa fin odehye. Odehye salonio mi fesi amono so. Oh, odofo me mo afreshia pa. Afin commercial ya feel papa. Me so ma fo papa fe that to say. Na mato ne de say na who to praise the worship. Amen. Amen. Ada who timi lead praise the worship ana. Thank you. Okoman eni. Ofie pe. Me dey share momodi a che wa adwo asemi o. On say sister no enye ne fault say papa ne case o man left no mpino. So say we say ye hu. Ene ne kwa ona mo no do ma left say ye hu. If papa no dey out of pressure bi no kan sa nti on forget no man ejuma no. O man ejuma ne so a on hwehwe ejuma fofo say na enye ejuma ba ko na e wo ho. So what I say. On hwehwe ejuma fofo on throw applications more. Obenya oncho obi me Okoman Akwaaba bia na mafa no mo hwemu na efan na mafa no yo mate salo me da se ma me mfa foforo wa homa no so mi cha monochrome. All right, summary 0551667755 salo chira kosoa na pe adwuma na obenya adwuma foforo. Okay, odise be nie Mpacha fami Joandeline Kasafi Mpacha ekopon boko de na me adumo Okoman nie ofie pe odise bomodin a che wa adwe wasemi o. Na na kan say na se kokofo no maba no mo pesa de no adi o me hu say nice girl bi echem o no ma park na o ma friend me de na sister ni en me support no kaka because say na se kokofo no so mo pe won ti pe won pe mo friend me support no kaka yo enti no say si ano wo ya abayewa ya abaye de. Oh, me de Kwame Nkwaka onde adwuma no wona nko hwehwe fofo no ye. Right, Matemeda say my main fafo for Joandeline, my main fafo for Wahoma. So all right, 0551667755. Sabri Afrafo media. Asoro ine Kasafi. Kwame boko de. Boko. Okoman nie. Me de share bomodi a che wa adwe wasemi o. Me di ka me ma fi apa. After to say na me no wa share for radio so say. Ani shira. Amen. Amen. Na me kan kakra ni se me se papa no. Ni na ma funya ni ka fa telebi ni kwa mani na on fait du bien che. Na di man de na enkoso. Na fan bo ni. Right, me that say my main mama di am fa foforo e wa homa so 0551667755 ochira papa yi emfa bone enche isane se ene mayo aba ne de ofrafo be nie abut ni ifafi pon me boko de minwa pon boko mu kia o ya je omo so Okoman nie ofie pe ade she bomodi a che wa adwe wasemi o kakra mekanise ebe ya mamino okope penibi na omukopa pacho na ebia obasan ojiman mate me da se ma me mfa foforo e wa homa na o se kope pani bi na nka pani no empacho emfa ma papa emse abedu studio nim okay afrafo be ni on fire Mafa enti ofrafo be ni. Hello. How dey share be ni? If I just see them Kasafi. If I just say Adosu boko de. Bibia boko na muso e. Nyame gusu hwaye Okoman ni. Ofie pe. Fie pe enti see them chawadwe wasemi why? Hey.
Well, 0551667755. We wait to me a friend out the wagon ready about Obi-Wan Homana. So this is Benny. Hello? Maybe I try one. I'm in the say. Yeah, you are staying with Godwin from Japan. Godwin from Japan. How are you doing, sir? I'm doing good. Okoman. Please your submission. Yes, please. You know, the lady shouldn't have said that. So you should apologize to the man so that he can get the job. All right. So you think the lady should apologize to the man, the owner of the company? Yes, please. All right. Thank you so much for your contribution, okay? Thank you. All right. 0551667755. 0551667755. Any number you use for studio mo and studio lines on our friend for Benny. Hello. Hello, me patron one am na ka say. What's your phone Murphy me ka say edu krom. Murphy edu krom boko de. Boko pa. Na ntia ne wiete. Ene yo baale pa. Etie bia na me ni wini oka. Bato yo ene ka. Right. Bo modi a che wadwe wasemi o. Patron kamen kwa. Anka abayo no nko papa no no pato. O pato wa se bi papa ni nipa obetim di atemo. E se katapa wo ya mabato. Why? Me ye nipa. Me ya home. Me ye nipa. Yo, Mate Mame Papa Fro Ahoma so Murphy. 0551667755. 0551667755. Audition Benny. When to me and you so right. Mame Papa Fro Ahoma so 0551667755. 0551667755. Mame Fo bi ewa ha. Audition Benny. Agenda Kasafi. Manfi Bokodi agenda lower radio no ni enkasa. Right. Okoman ni. Went to me and you so right. 0551667755. 0551667755. Audition Benny. Hello. Me patron one am ne ka say. Bato pretender. Pretender Kasafi. Latte into ikete. Okay, bomadi acha wadwe wasemi Okoman ni. Ofie pe, etu de acha wadwe. Hello. Yeah, pretender acha wadwe wasemi o. Esa abaya ndi ko papa ni cho. Abayo no ko papa ni cho. Yo. Adentia. Adi so ya ni. Okay. Pretend na me da say mama mama di amfa foforo wa homa no so enti no yese ko papa icho papa isu na si hu sesi a me nim ne ntia ne bufu your bas di mu odi she be ni Menye Oh, Nana Kwame Mpere, the finest. Ememe nyina ka cheri mi. Oh, etu tru ni aka o mizana sakakra. Minimum facha me nwia na bibi aboko de. Oh, boko ebi o fi ba ko pe. Ebi o fi. Beto mon ka che ma ko bofo. Afisha po. Afin committee en woni ya. Right. Okoba ni. Okuapemanga no. Me pacho e pese me ka semi. Me pacho mi tie. We bi wala te akantane wa fa ni gifti. Okay. Me pacho so unim na ukochim radio ni fi Okoman a. Wow. We are sport. Wow. We are sport. Obia ni gifti to wala. Eti ye chia gifti wala te we are sport. Nyami sha shonkopa koso etie. Eti bi wo ficha wadwe wasemi ho. Ni awun masemi. This all ka chebe. We are na work asemi se won. Won soro masebe pua. Onyankopon ofa metaro wo memaso. Obra ho asoro taro memaso. Papa we hia na no. Da kura na do. Na wa fawo no sebe wa se wo pa wo se ni sika eyefi na sika bi yefi that we sika fi na okwa na akoto se yo o ye manager wa dwuma mu asa dwuma ni anede no efi asa wo so nfa wo ye den papa no fa no menfa no me nchia maso ni asem awura no anka se yie sa wo ja se obe pa o cha okwa se papa no di na chi ka fam me da se mo why there ubenyi ache ubenyi ache asem ni na chi ka fam. Yes. Oh. Yeah, no. Wakasa fefe asama odi twa to enyo. Enya say. Adishebe ni. Yeah, me on na ke bi kasa free.
Odumase. Nana je Odumase boko de. Boko bonini. Okoman ni. Ofie pe. Nana chewadwe wasemi o. Mezu kakra betimi a chere ni se Kwame Mpere dia ma papa ne mpre because you can feed you di enye. Utie da lu no ba kra wa sika fini. Nti se manya mi sika feed dia make an say sika ru nya bi ni. Oba no mu ade. Yo. Be ye kwa ra se kam tam bone ma aka ho. Ya money ma bio. So I can tell you. Yo, Matemeda say, I will do my say, and I just no near a hoarding woman before we. And Anna, every wolf you didn't know. Okay, my people, you are audition baby. Bachelor frame, Efia Casafi, a cropon, for him, Broman, I say, Bachelor him room, a jail do down. Meda say, Efia, Okoman, Pacho. Meka training ya BNC. So ni no de no kwese se adwuma papa ya titi o de no be faso no onche na huko no kwa hwe adwuma fofo na nya no no wa adwuma pa esan se o de ne ka ne be titi no onche na why Matia me da who adwuma ni bia mani bia why who adwuma ni bia 0554667755 audition be ni. Hello. Me pacha wana mnene ikasei. Aye pacha mi didi agore. Wo kasafi? Mi kasafi amaganya ebe inkraken. Okay, amaganya wo inkrakan e ho boko de. Nyame adom bibia boko. Okuma ni. We dey mi pacha. Obaji mi se ofie pe. Asa wa che wa. Watan ye, ti we dey ogopa na che, ogopa na che na o ye adwuma no. Yo, Mateme da so amaganya. Nyame nsu nhira mo nso amaganya fo mo nkoso anto aba no. Agavanya fo mo nkoso anto aba no wo ho. That's right. Me da ma say. Right, mami fo bi wa me ba to wana me ne ka say. Pato di Shevick na ne ka say. Papa bi. Osofo mami na bibia boko de. Nyame adumo. Me ma wa fishia pa. Asen comment. Emse na say mi twam a me hye da hu yi. No. Okay. Any na say me chia pa. Obewo ba enjoy practice. Obewo ba enjoy practice. Obebo wa mani. Yo. Okuma ni e. Okay pe. Ade cheche wa jo asebi o. But I am so the second obi go na bia yesikese. Intama so when na dey na Mary Adibio. You are sitting on the Serenita. You go no business kaka create that time. Some can say, oh, we do a schedule. What you say? What you say? They say, no, you didn't know coupon to say, you didn't know about them. Because I can sister, a didn't know be being. But I want to worry. Madam, you're so worried. There be on my a didn't no be approach you. Na oni wo be kasa na rite bi be ya on say when you speak na fine cooking fa sebio papa no ni me say we share nigga apart from sebia e wo man we hunu e post clutches bi o hunu on ni background see if na make advice and answer na person can say papa and then ya me no kwa hu be brave di srenipa sebio ye kwa so dem ko bon pa say ya say with the different person. Intino, you nice cadroni, and yes, capan, and yes, caffeine, and yes, casino. Now you say, that point this slide. This crack of a panel on the school. And crack, not a panel, beer, and family Sinanka. One year. You go minimum beer, or so be with school, school. This is grandpa worrying. What for? This is my pouch up. You can see what say. I said, yes, see, you be jai, schedule. Then you may ask me your fine after me pass Israel.
So me da say Ohima Vic me da say pa right 05516 Unu lotto forecasters ya. Omu ti omo tight ya asofoje. Lotto day. Forecasters. Omu twa lotto no. Omu ti omo tight ya kesi. Omu kra na ebo afore wa sori omo ye chairman. Ana asofo nka say esikafi. Hwe. Audition be ni. Ayo baba ni. Oh, ko fori to. Ayo baba. Na bibia abako die. Michia afin komati ye wono nyakopon hira no ma nkwantentem pa afa michia the boy we for some ni kasa pa osia afin komati ye amen na ayo amen. Amen. Yeah, that's it. I mama chawaju asebio. Oh, my dear, I say, sister, no so kasa papa no say to kedra. E bia na efum shoka kra na ba. It is okopa ejima na sa adi no besi ni kwan bia. So papa ni fobi ko pacho no ba ya nko pacho na na de ejima wunya. Baba me da say me chia your sister Josephine ye chiano right Ebusha 0551667755 0551667755 memfa me last caller sika fiane ne mu ne sika physical entina ne obi ancha de no asore dem kra no sofo na sikaduro wa infa we have me last caller for say na akasafi me bacho ye me follow away me kacha fi kokoasi na bibia aboko de aduma kwa bibia aboko apani Okoman ni Okoman dia ye simam papa me da say baba ni acha wadwe wasemi o yo me de asima me tuma kacha ma me ni se onko ti Pakistan na no ntol adai se ni be o de ne di ni pa ni be si na nya bia ma wo ti Pakistan what the ocean asa ni pa no ere di o du odi anu wo beton yo mate me da so koko ase abusi afidi afefo ni nyina besia follow carpenter ni ono bobo manager yi engrama bu no ma na da we so ka follow away. Oh my God, we've really had a blast on radio. To God be the glory for the greatest that He has done. What's the station there? Man, Total. As your audience. Yeah, Total. We do, sir. Eric Tay. Look, a press conference video. Milo dear, and so I say, Brassan, Timiana into Comoros, into Mom. Milo na kind. So you say, and I'm a call way so. Bogos one, maybe at Dana, you know. And obviously, oh, Charlie, it's too sad, man. Me, motivation, me catch you almost say, ya sure you're not, but Sabi, yan TBB, Bonnie Bia, woke up a memo. Na Sabio, Oko Juma Bow, na Ubati say, we're bushy and dynamite. Serious. I know you're one factor. Serious. One factor, I don't know, but me. Mafakwana super not once, not twice, thrice. Okay. Kwame. Se bibia ye mo mpa say sa kro no mo kan wo e wo outskirts of the town kakra bogos enye bogos wan kasa kasa. Okay. Na kasi bogos kro ni wan kasa kasa. Bogos kro say kro mu a. Me say kwame hwe bia eya ka no lodu fi wa sa kro pon a eya ma be ni pani bi bogos won ma de ma Ford no. Yeah. E ho say BBC say wo. When was the last time I call? Oh, last year last year I call me as I call. In fact, me walk Kumasi by then na me call because na me go business bi I call no Priscilla my fa Priscilla ho no ma wo say ultimate fa bogos ko Priscilla na. Uni value junction road ma ko board there no ni ade. But Kwame unim I took what na for ni ahoho Geo money, okay, outskirts of those areas now. I want a geo money. I want me a mining area. I mean, mining area. Me say, damn, you want more. You could run, damn, more. Dana singing now, you too. Nadana Kungo, okay. Wow. I'm telling you. Wow. I was your memory now a bit. More than who I was from way back. Yeah, from me, Nana Kwame Mpere A.K.A. Me, I'm from the finest. The man, you know, catch you in me. Na efutu amode ben nyina no abai wo yesum abusia hwe bomodin hwe wano kasa yie
hwe nia one onam fofo Yeah, I made plans any afofroka more than who, when you are alone but I feel like I've given up when you are alone now. I'm too just mind your words and when you are in public last count. and also no hwe sania won so sifa ya wonema Go and do the things I've been talking about. esa ne say tie me To be more than who I was from way you might not know who is going to help you I've given and I feel like echira I ain't it. and I say any other day I've been up for hours. Really, it's been days, but I lost count. Running but in our chemistry and say we all make mistakes go and do the things I've been talking about. when you are alone mind your thoughts To be more, when you are with friends mind your tongue but I feel when you are with angry when you are angry mind your temper when you are with a group too hard. mind your behavior I can't let up. when you are with when you are in trouble When I mind your emotions like I can't. and when God start blessing you mind your ego tieni ameno kan yi when you are alone mind your thoughts when you are with friends mind your tongue when you are angry mind your temper when you are with a group mind your behavior. Fifth one, when you are in trouble, mind your emotions. And when God start blessing you, mind your ego. Really, To God be the glory. but I lost count. Rocky Nelson, I say good evening, Definers. I'm enjoying the program live from Okuga Market Junction. Talking about All right, thank you so much. yeah, I made Me do BBRO tie me bia say. who I was from way It's exactly 40 after 5. Ni aka no enyum. Ya from me na Kwame Mpere A.K.A. me from the finest the meme nyina ka atwe ni. Masera kese enkoma Victor Hene da Kolisto wo na fe nana odamia. Efe asire di ho enkoma DJ Zigibi. Efe DJ Donzi. Now the sad news is that Donzi just lost the mom. Me DJ no ne mami efim. Says ya me no ka say ya. Eti onya di message ni kire me pe na me ka kire ne say me kai 2 years pepe ni me ti radio so na friend me say me papa nso awu. Eti no it is about the job, it's not about any further emotions. See we adwuma ne dia ye betimi asu abonten ni asere nyankopon say ono no nim ni oyede. Oh yeah. So on behalf of the entire team, ye nyina ye ka che Donzi say Donzi shedding. Etiefo enso munim Donzi personally momba mo dia. Yeah. Kwame, onipa wu asika na hia onya shedding. Say yeah, but on shedding. Say ya ye okwa yas no bi sun buebu anya hwe. So what we say we should panyi bia bonfire. Say onipa wu na bucha panyi bonfire. Empire boys me mention to. Is that the same one? Yes. Enti baby adu no. Jonzi nyesu asemo. Eye sika. Na say the baby adu nipa ene ya no wawu. No, as a few hours ago. Right. All right, I will show me the Nyampa Monday. I tell you about don't when the tour. No, Minya Momo, for Momo Namani. I said, well, Monday, but about you. I want to get you now. Okay, you the fella. Them 7.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. This